ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke Makatollo wa kgoro dikatuwe, Makatollo wa topo tse tshweu seheletsa mangope. Taolo e supa kopano ya motho le modimo wa hae, Makatollo o kgatha tsela mo le tshikong teng o tlosa lefifi bathong a ba apese ka kganya thutlu. Makatollo o kene ka haro batho. Bana beso ha re bueng taba ke ena monana molemong wa batho ba bo ausi haholo kapo bo mme haholo. Ke batla re bue ka abortion le miscarriage. Ke ntho tse pedi tse fapaneng, and which is ke ntho e fang rona dingaka bothata ha re le thusa bana beso. So ho bohlokwa haholo ha o ile ngakeng o mo hlalosetse hantle ha bona sefifi sa o fetetswe, o mo hlalosetse hantle o fetetswe ka tsela e jwang, o ntshitse mpa ka Sesotho kampaneng o senyehetswe. Di pedi ntho tseo. Jwale le a ipata bana beso, le pata ditaba tsa hore mohlolomong le tla hlahella le batho ba babe. Hathi tlhatsuo ya abortion ha e tshwane le tlhatsuo ya miscarriage. Mofuteng jwalo ho reng ha o tlhatsuo ya abortion ha e tshwane le miscarriage. Bana beso ha re etse be simple. Miscarriage le yona ha o tlo sebetsa tlamehile o check-uwe, miscarriage o etsahala ka ditsela tse fapaneng. Ko lahlehelwa kapo ho senyehelwa. Miscarriage number 1 o ka etswa ke taba ya ho sebetsa ka boima. Ho sebetsa ka boima o ka nna wa etsa o bane le miscarriage. Taba ya ho sebetsa ka thata bone hore miscarriage o ba teng. Number 2 e re ke le feng sephiri, ha hona ntho ke tlo e pata. Ho na le ntho ena eo ho thweng ke Sandawana number 2. Batho ba etsang di Sandawana number 2, Sandawana number 2 e etswa ka mafura a ntho tse kareng tseno, but ke tla explain one day yona hore ho etsahala eng. Number 3 thokolosi ena e etsuwang, thokolosi e etsuwang ya mokhofu kapo thokolosi e etsuwang e tsamayang ka maoto le matsoho e na le mafura, e na le eng, e etsuwa ka bana ba masea. O fumane hore nako o tlo pepang ba kgona ho thebula ngwana, ha ba qeta ho mo thebula and then wena o sale ka seriti sa teng. Nako o tlo pepa o fumana hore ngwana o fetile, bona ba nkile the original ngwana, ba mo nkile original ngwana, ke yena ono ba lo etsang thokolosi ka yena. Jwale ke ntho e ka etsang miscarriage eno. So le yona ha e tlo sebetsuwa miscarriage e ya shejuwa thoroughly ka ditaola kapo ka moya kapo ka eng, hore ke mofuta mang wa miscarriage ona o teng, ke mofuta mang. So hore re sebetse re qala kae pele, ha se ntho ena ya lona fela hore ha ke late re kgantsha dikerese then re tla ka diaparo le dijo tsa bana e be se e fella mono. Ke taba ya miscarriage eno ke batla ho bua ka yona. Ntho e nngwe dingaka di tlamehang di ithute yona, then ho nka dipitsa kapo ho behela meimana dipitsa in a early stage ho ka etsa hore ho bane le tahlehelo ya ngwana, miscarriage. Cause mostly mosebetsi wa pitsa ko ho etsa hore nkgo ka Sesotho kapo popelo, a womb, hore e kgone ho buleha. Cause baloi ha ba kwala o tla ngwetsi ba kwala popelo hore ngwana a tswe ka boima, ho skebe wa bana le ngwana a tswe ka boima kapo a kgamehe kapo a hlokahale kapo o hlokahale wena. So mosebetsi wa pitsa ko ho bula popelo hore popelo e kgone ho buleha. So ho nweswa kapo ho behelwa dipitsa ka early stage sa hao, that can lead you tabeng ya miscarriage. Dingaka ka lefa le ithuteng le yona ntho ho fa motho dipitsa ka stage se early. Nna normally baimana be ke ba sebetsang mona ho nna kapo be ke ba behelang dipitsa at least more or less 6 months or 7 months ke tlo etsetsa dipitsa tseo. La o ka thotlametswe ha kae, ha hona moimana ke leng a tsamaya ho nna a ba fetela. So abortion ha ra tlameha o e baleha bana beso. Ha re bua ka abortion re bua ka polao, you are a murderer, o ya bolaya, o mo bolai. Ha re bua ka abortion o bolaile, then mabaka ka nna ba teng lona a ho bolaya ngwana ke sa ebe hampe, ka nna bana le mabaka due to financial life, due to unplanned ngwana ha plenuwa is fine, but o bolaile ha e tshintse o bolaile. Hore wena o ka zama o justify in which way o bolaile due to o entse ngwana le monna motho kapo le motho wa haufinyana family
a ka nna ntshuwa ngwanono, but eno itse ke murder straight, which is ke polao. So tlamehile di utlwisise abortion o bolaile, o ntshitse moya, then miscarriage o lahlehetswe. So abortion ke yona mostly e etsang moya ona o thweng ke manono a manono ke spirit sa bana, ke ona o etsang di-angry spirit tsa manono, ke ona o etsang bana o tlo fumana hore o ntshitse mme o ntshitse mpa, then ho thwe ngwana o kwatile, o bolaya bana ba bang kapa o hlopheisa bana ba bang ba tlang ka morao ono kapa ba bang. Ke ntho e etswang ke abortion, mostly ke abortion e etsang ntho eno. So ho hlatswa dififi kapa ho sebetsa dififi tsa ntho tsena tse pedi ha o tshwane total. So that is why ho leng ho bohlokwa ho wena motho wa mme hore ha o ntshitse mpa jwetsa ngaka nnete, ha o lahlehetswe jwetsa ngaka nnete, cause ho sebetsa mesebetsi ena ya ho hlatswa le ho setlela that spirit se le horeng ke sa miscarriage kapa ke sa abortion, ha ho tshwane ho setlela those spirit. Ke batla ho tla ho yona ke le thipe e bana le nnete dingakeng tsa lona. Nna bakudi be ke sebetsang le bona am open and ra bua in an extent ya hore ra bua, cause ke batla ha ke sebetsa ntho re sebetse ntho e utlwisisahalang e utlwahalang. Bana beso lokisang taba ya abortion le miscarriage. O mong o hlatsitswe o fetetswe, ha bue nnete ngakeng e ntse hlaya ntho, that is the cause. Ha ho ya ka wa o ntsa hlaba, o ntsa hlapiswa, o etsa dilate, o etsa ngwana, ha ntsa ya ka mane ngakeng engwe ba re bona sefifi sa ngwana, ha hla ka mona re bona sefifi sa ngwana. Why? Because ha bue nnete. That is why le tlo hlatswang sefifi seno ka makgetlo, le tlo se hlatswa ka makgetlo hobane ha se miscarriage, ke abortion. O mo bolaile ngwanong, o mo bolaile, ke nnete, tla sala le jwalo. So taba ya ho sebetsa miscarriage e simple, but le yona e batla ho hlola hore miscarriage ya teng e etsahetse ka tsela e jwang. Miscarriage ya teng ausi o na sebetsa ka boima, kapa ausi o na le stress, kapa ausi o fuwe dipitsa ebile le miscarriage, kapa baloi ba thebotse ngwana. Nna ke ile ka batswadi re di bone ntho tse, baloi ba thebotse ngwana, ba monka ngwana ono, then ha qeta ho nkuwa a lo sebediswa. Kore la be le ho tlo sebetsa miscarriage o tsebe hore ntho wa sebediswa kapa o hlokahetse vele jwalo o kgona ho sebetsa. Taba ya tshebetso kapa ho sebetsa abortion, ho sebetsa abortion ho na le ntho ho thweng ke maroma jwalo, ba re ke maipolelo, mapostola a re ke tlhapollo, wa bona. Then you need bapholoso ba re you need to confess, wa bona, wa ipolela ho etsa tlhatsuo ya sebe, then le wena wa bua o ikopela tshwarelo ngwaneng ono o mo tsamaisitseng, o ikopele tshwarelo ka di-procedure tse leng hore ha di ngata dingaka tse tsebang ho hlatswa abortion. A ke re ke nna fela, nna ke a e shapa, ke a e betsa, but ha ke re ke nna fela, ba teng batho ba few. Ho bana le di-procedure tsa ho etsa maipolelo, ho bua le that spirit ka di-certain items tse leng hore tlamehile o di rekile, ha o qeta ho di rekwa. Ho bana le di-sacred places tse leng hore di ba teng. Mona ha re sa kenya taba ya metsi, mona re kenye taba ya late ha e so fihle mono, ha e so fihle late moo. Then ho etsang ho appeasa this spirit sa ngwana onana a kgone ho tshwarela. O tla mo hlalosetsa ka that ritual e tla be performa that time, hore ngwana ka ke tenne ke o bolaya ka lebaka la hobane ha re na tjhelete, ke tshaba tshotleho, kapa ke o entse le monna motho, kapa ke o entse le family, kapa lebaka le leng le ka o etsa hore o etsa abortion, ho etswe those process. But that process e etsa ka 12 o'clock ka masa, 12 o'clock bosibu, ho etswe that process before re tlo ya di-processeng tsa di-cleansing. Then ha o tloha mono he, re tla o rekisa dintho tse o rekisang tsona, o rekise that spirit sa ngwana se kgone ho thapolloha, se kgone ho tshwarela, hore o tsebe ho tshwareleha, re tsebe ho tlhatsuo ya dibi e be teng. Kore ho hlatswa abortion ke tlhatsuo ya dipi, kapa ke tlhatsuo ya sebe se o tla bo se entse, wa bona. So ho hlatswa miscarriage ke tlhatsuo ya bofifi ba mang kapa mang a ka nnang a hlokahallwa, but ka tsela ya hore motho onana o hlokahetse so ka a hlaya, e ne se re utlwisisa hore e ne se e le moya a developile spirit ka hare ho yena. So re hlatswa ka tsela eno. So tlhatsuo ya abortion e tsamaisana le tlhatsuo ya eng, ya sebe,
a ska njwetsang ka Bible hore Bible re sebe re tshwaretswe ke Jesu. Ke bua ka se Africa mona ke bua ka se Africa. So bana beso e bana le nnete ha le bua le dingaka tsa lona, bana le dinnete le ba hlalosetse taba eno, because if le sa etse jwalo le tlo dula le hlatswa sefifi sa bana molebe le re dingaka di sebetse. Ne be jwetsa ngaka hore ona ke montshitse, ona o fetile ka tsela e tjena hore re tsebe ho lokisa, re kgone ho mo lokisetsa ngwana ona a kgone ho phomola, because as long as a soka a phomola ha o no bana le phomolo. Le bana ba bang ba tlang ka morao ba ke kebe ba bana le phomolo le bona. As long as fela yena a soka a phomola ha ona phomolo e tlo ba teng. 0682134374 ke Makatollo wa Kgoro Dikatuwe, Makatollo wa Topo tse Tshweu, Seheletsa Mangope. Taba ena e bohlokwa haholo, ke tla e qetella, ke tla o responda inboxing ha o ntshwara ha ona le ntho e nngwe o batlang ho e tseba fela moo ka taba ya ntho ena, mara ke batla le utlwisise, le se ke la phazamisa dingaka le lona le se ke la phazamiseha. Ke a leboha bana beso, amen.